الصراط المستقيم. Obyabaye bembire Muksara Idi omurikabare Shekabulure o district Kadwa district eji yashaba abasiramu bona okugumana bakora nko kwedini yabo ero kubashaba no bakwe batari mu kisibo yongera yashaba abasiramu obutashemererwa kubiho barukunywa amarwa na no kujwara kubi na nebindi ekintu kushwazana kandi buri omushanga washanga abantu waliki oli Muhammad oli Abdallah oli Qasim oli Ibrahim kunkamuka yawe obuzire bukuleteza amarwa abo kujyambira abanywanyi babatari basilamu yashaba bona by'ubutegetsi obutazo mu karuru ko kufa no kuhona umwaka gurukwija politicians abari hanguye nabirechete mu cyo kwesimba n'abayesimbire n'abakashiteterizo ko baragira ngo bundi nanye nawe bavuye mu media conducive neza kwesimba mbashaba kugira ati tuze mu karuru kubakaruru kataba abo kujya twawure cyangwa nakayita nanga nakayaroga nanga nakayaroga abantu n'abarugo mu kolereji ruyari twagakoreyo tuzakweshana twaruga ahako muntu Chairman w'urukiko rukuru rw'abasilamu urwa Kabale Muslim Council Haji Isa Tindiebwa yashaba government kubanza kucondoza no kushoma kurungi batakahigwize kiteso cy'ekitongore ekishorozo mushoro okuba nico cyashoroze bishari by'abantu mu mashomero ngo URA collecting school fees mu mashomero nawe muri pasinga ngo mujyaba rero cyo mu ibariro rya government atakirwarire ryeye mu cya yaba arikoraga mu government atakirishomero ryeye kashabire kugira ngo maza pasinga izo policies mwanze mwazi bisacingaho je ahubwo bwijeriho ukapasinga macrosinga primary teachers colleges izo mu education tukureba yo price yo kuvuga abakozi mwe dushaka kugira ngo cyo kumuraze tukora mwanze mwaye twara tungura togetherness in development nabo turabashaka kugira ngo bakorere nitwe umutunguka etari mu akira n'ikindi mutunguka kugira ngo twaze gutere tamwe Okushaboku kwa hikoma abanyabutegetsi kandi umunyishengero w'Orurembo rwa Kabale Dr. Nicholas Kamara yashagika Haji Tindiebwa to tell someone from Nyamweru to collect money through Uganda Revenue Authority, then claim it again. Do you know how to claim money? How it takes to claim money from Minister of Finance? Omuringo nubwo gumwe obyabaye bembire Muksara Idi ahamuzigito mukuru mu Rukongeri Sheikh Byarhanga Abdulmalik Kayole yagira ngo Musiramu nabasakore bibindi nko kureka kusara okunywa marwa na no bushambane mukama musasire konka yahinduka akazo mudene ndijo tarukusasirwa omuringo atarite yako wahikwa okufa okuyonga Musiramu no basa kukora bukimwe Musiramu no basa kutasara Musiramu no basa kubiha Musiramu no basa kukora buchaga nzozo kumanya Mamunda yitiza kukomba gagezi watumika kwa Sheikh Asman Kagwa otorinwe kuba imam w'omuzigiti gwa Bikurungu yasime ntunguke kozure Sheikh Byarhanga Abdulmalik Kayole kandi yahamyangwa yehireyo okutungura omuzigiti gwa Bikurungu Idi Maisho Vice Chairman w'abasilamu mu district ya Rukongeri yasimo kwekamba kw'abasilamu mu district eji abasilamu abashinja abakazi bushomere mwinamani mu kiwato ekiri kubasira kwimuka mugenzi ngo ngene muzimechi umulokire batanga mubatandika entebe zona zikibire nitwashabamu mwimuke mwejumbe uburyo butegetsi Honorable Dr. Elisa Rutahigwa, who member of Parliament ahabwa Rukongeri Municipality wabari umujeni mukuru yasimo kwekamba kw'abasalamu hatyo nuko kushaba abantu okutamwe kitendesa mu kusiba aho kuba no kwiriza hiho muntu narahanga kusiba ni ko kweherera uketerekanisa na mwanga wawe ukamubana
kuza na family yawe na n'umubyara wawe n'abana. Gashaka Robert Mugabe hamwe na Jimmy Emmanuel.